Nago bengi ya mwanchu murigereria bwigeteseni kia Ndizi TV na kwariganira semesa ya mangana maya chinsa ni komi chabana magoroba agera nkumanya senchira yobwenge nararia yagendete gokoreka asense ito ya Kenya amo na kisi yaito engima na kwariganira senchira ya bene kurobano iga goika omoelio ena bokugendera gutuma ekerengereri kiao gwetera senchira ya Twitter @Ndizi TV News egere tonyoreka engereri kiao senchira ya bene na boigo gwetera se namba yesimi eyuere ase TV yao nigo tocha kamangana amaya kurwase county ya Kisi kolende ministry gose wizara yobochenu nigobono yabekirense ya Kenya koba namba 3 asamarito abwango asabana banyaruka batarakora chisukuru ekerobono omurikito kurwase county ya Nyamira Job Maangi anyara koba kagokore nkwana yeyemo aseyemo amona Nimrod Ndanyala oyole omoteneneri bwabana kurwase sub county ya Nyamira South na kwerera mange igorunga na kiabana batugekanire na marito abwango enchere taliengia asense yaito ya Kenya nonyena se chikaunti cheito chinga kibona abaibuli baboli wekolenda abana babo chinga kibale asemetimoko nonyene kerobali ase chiskuru egerego keania omubaro uju bobana banyaruka oromonene kegima karotokera na se county ya Kisi neliyo yokoliye kerego kyobo governor weterase kiama kia Kenya National Congress aselieta Manson Oyongo omubasolero anyara kobaga konyoro gosirwa nabana boda boda korwase ensemo ya Kitutu Chache South abali irayo gocha komubwatesia na kwa bomu governor we county ya Kisi asengencho ye record ya yengia na magenderero chinga kialengo mobunge o South Mugirango wa Evans Ototo Letalinde Matias nigondo mo chairman boda boda Kitutu Chache South the association yete korokunga Kitutu Central Sub County boda boda association nigona akirenga mbia mona singinjiri tukoli arero igo asokurangirwa no mweshimiwa ito tenene kerogo kyobo governor mweshimiwa Manson Oyongo otwariganira ntobuna abagetutu boda boda ito yonsi abarai otwekira namangana twarorire namangana amaya manifesto ya ebuna yesomire igo ya oro kirio bokonyo bonene ase county ito ya Kisi igazeri tukulia rero una twikira iga otogotebanga omweshimiwa Manson Oyongo korengana na amangana ye gose manifesto yaye igaisaine asogotogambera Kisi county Hoyo koliye kerogo kyobora ibwense wetrase kiama kia Roots Party Professor George Wajakoya nigasokire na gokana mangana buna nigo achenchetie go saunchorete asaiboreretwe wose obo citizen abo asatebire ere no mo Kenya na ende no ibole iraroro na ende no agochakoliya chikura korwa asagendete korwa nerekeroge kyobora ibwense aiga Kenya nigo boigo atebire ari tayare gochekumirana na barwanereri bande bali bakoliye keroge kyobuna Raila Odinga na Dr. William Ruto asibara chekumirana asenkwana yeyemo aseyemo chinga kibara ariganiwe asatebire tawo boyati na ende nari no kwegena na chikobwa chikura asaganirie Ruto wanchira na gocha komosira onyaga komobwana boigo Odinga anda asatebire ababwatani baye William Ruto gotwara masikani asabarwanereri bonsi bali bakuriye kiroge kenene kyobora ibwense. I've never changed my citizenship. These suckers ought to read. They ought just to go to a simple internet and Google. They're wasting their time writing to the British Embassy. Ruto, I will be with you on the ballot. Stop your supporters playing mayhem. You win, I support you. You lose, I win, you support me. I'm not directing this at you personally, but you are stupid supporters. And let me make it clear, if Ruto and Raila are not on presidential debate, I'm not going to waste my time debating with Waigo. What is his name? Why? A guy who has a mental cut on his head, who is stalking me. He wants me to talk about him so that he can receive some kind of mileage. No, sir. I'm only going to debate Ruto and Raila. Omokonyi oye Raila Odinga asobo mabwazimio la umoja musubati Martha Karua mubasolero na umirana na borokia kurwase usabateneri ba borokia
amo na bateneri bebyombe ao buna kelia gya kupet nat na kili kya banyagitari KMPDU ase ensemo ya Arua kaime mocho Nairobi abwasi bakwanera mange igoro yechisemi obochenu amo nenchira bagucha gokoro burai bwabo ere amuna Raila Odinga chinga kibaraire serikali asobochole bonene boli bosio boigo Karua nigabolire abateneneri bali bagucha gutenenera obocholi bw'umwakoyo banyale kuba bagutenena bokongu na ende mbaba isegoswana na ncherende yonsi na machibu yobocholi bw'umwakoyo. We did so once in 2002. My prayer, let us reason together, get it right this time. Let the difference be so big and we have enough time. Those odd 4 weeks or less than 4 weeks remaining, your influence in every corner matters. I have another ask related to the integrity of elections. A lot of teachers are the presiding and returning officers. Attitude to support without coercion. In 2002, we are calling for not much. Oyo olenge koligia ekirogo kyoborai bwense gwetera sensemo ya Independent Ruben Kigame nigo arule birengereri byaye guchia sabali kiba mangana a sensemo ya Eldoret na gukwanera igoro yoko na chagwe kigambero komorusia aroro ase okurwanirire kirogo ekyo abwasabo igo alene nkwana guchia somonya kirogo bwekyombe kyobocholi nechimbebe IEBC Wafula Chebukati Korti kwa sababu ya maamuzi yaliyotolewa jana. Hiyo ni sehemu ya kwanza tu ya maamuzi mengi ambayo tumepeleka kortini ili tuweze kupata ile justice ambayo tumekuwa tukitafuta kama wagombea viti tofauti na hasa kwangu kama mgombea huru. Utakumbuka kwamba kwa matendo na pengine tabia ya Chebukati wale independent candidates wote walifungiwa nje. Hawakupewa fursa ya hata mtu mmoja kuingia kwenye ballot paper. Yani tumefungiwa sote. Na huo ubaguzi ndio tunapinga na nashukuru korti kwamba imeanza kuleta ile installment ya justice. Binafsi nina kesi kule kortini ya ubaguzi na vile vile jinsi ambavyo IEBC imenitelekeza kama mgombea kiti na kuninyima fursa ya kuwa mgombea kiti huru kiti cha urais. Kwa hivyo ujumbe wangu kwa Chebukati ni kwamba ungwana ni kitu kizuri sana. Na ungwana utatimilika ikiwa wewe Chebukati, Wafula Chebukati, utajiuzulu. Kwa sababu umekuwa ni aibu kubwa kwa election process ya Kenya. Kumbuka 2017 kwa sababu ya matendo yako Chebukati, tuliweza kuwa na ile bundled election. Kwa sababu process ilikuwa mbaya. Ile CJ Ebunge ya Senate nigobono yaganirie amachiko kuligererigwa na gonchorwa eliokuba chinguru na kwenekia baikiranirie emirimo yabo baetwe kolengana ne bunge yo nigo egoteba buna amachika mange nigo batairio kubwa koyaetia egento batebirege kole maria obokoreri bwabo ase Senate na igo kugania amachiko gotoranwa na gonchorwa bene eliokuba chinguru echo cyo kuligereria aliagenderete ase county ao. And so we would like to make sure that the Senate comes up as the upper house. That's the only way you can discharge fully your mandate. If you can actually take the responsibility as the upper house, where you can veto certain things and make it possible for people to refer the work from the National Assembly to the Senate. The only thing we would like to do is to make sure that anything that is pending, which is good, is not left hanging. We have bills, we have motions that were not cleared, and we want to hand them over so that the staff can be the custodians, and going forward, they should be able to encourage the next Senate to continue with those matters. We want to take the stock to check on the lesson learned and improve on some of the weaknesses that we thought could be. And therefore, this workshop, at the end of it, we wanted to come up with some blueprint that could be a guide
to the fourth Senate that is coming in the next few months. Gavana Omeru Kiraitu Murungi nigesokiri na goteba buna orogongo rwa Mount Kenya gusensemo ya Meru nigorore asobomo rwa Azimio la Umoja abwase baligetie kumusira Odinga na Karua unenjere yomeyo chokoleta monchererio amaya asoborai asense ya Kenya kulingana na Kiraitu Murungi nigagoteba buna abomo bwa Azimio la Umoja nigobobwate chi agenda chingi ya chireba Kenya baganetie asamagi mabo na inde nabarai baberire asoborai asenga Kentambe na igomba chekwenekia amagenderero no bokorero buya chinga kibararo sie serikali. We amini usiamini, rais wa 5 atakuwa Raila Amolo Odinga. Na deputy president, naibu wa rais, atakuwa Martha Wangari Karua. Atakuwa nani? Wangari Karua. Gavana wa Meru atakuwa nani? Nyinyi msijali. Serikali ambayo inaingia kwa national government itakuwa serikali ya Azimio, na hapa Meru serikali itakuwa ya Azimio. Abamenyi kurwase kaunti ya Garissa niko bono baburiwe kubasira basubati ilyo kwanekia bunanko babale chinguru cyogoswa asoborai nyora kurwase nsemeyo basubati niko batalikoya wa chinguru cyogo ikaransira ebirogo au byoborai kurende kubwaterana ne serikali ye kaunti ya Garissa amone byombe bitali ebya serikali niko byarure amaigelyo wochiase abamenyi be kaunti eyo na kwanekia na kurwa ogosegeta buna basubati mbagweneta kwa chingaki na waikaransira ibirogo au eliyokoleta monchererio asuburai. Kina mama wakielimishwa, nadhani kila mama atapigania haki yake kisawa. So tunaomba serikali isaidie kina mama. Huko mishenani hawajui chochote, wanakaa tu hapo bila elimu. Ile kazi wanafanya, bwana akimwambia aende hivi siku ya vote atapotea tu, huyo mama hawezi kukasti hiyo vote yake. Na vote nyingi sana zile zinapotea ambaye hayakastiwi ni ya kina mama. Yes, since independence sisi tumewachwa nyuma kwa sababu MPs tulikuwa tunachagua wanaume peke yao na wanawake walikuwa wananyimwa haki. To say the fact, sisi tumeona ya kwamba tuchague mwanamke as an MP because huyu mama she is a mother na anajua shida ya nyumbani. Kwa mama hasa kwa dini ni hawa ndio wanaeneza mzuri, na nimeona community yangu wana dhulumu wa mama kabisa. Moja, mzee hataki mama aende mahali anataka aende abort, anataka asikie amri yake tu. Amri ni ya mzee, anaambia mama tupite upande yangu, mama hana say. Na hata mama akisimama kuja kuleta maendeleo hasa community yangu wanamkataza na hawataki aende mambo ya siasa, siende alete maneno mazuri kwa sababu hiyo jina ndio hawataki. Wanataka kila kitu wanaume tu walete. Mwanchu muligereria na rayo asebono ntogendere gukumanya buna gwateka ekero charagire ensemo ya bono mogoroba asenchira yobukira no kulinde mbia mono koira chinga kichao na kuligereria Ndizi TV na robwansu bumugusi olyo tobaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta oyolenge producer yomorobilyo yoiga bomangana maya senchira yobwenge nigakoro kwa Petronila Mokeira na inchina kwa letera senchira yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita.